Esperanzao kitaya el PNP kunal mga permanent checkpoints na syudad igual na checkpoints del Task Force Zamboanga. Alina Ebenezer, ialiparte na puti. Es el cosa y habla el oficial encargado del mando policía local, señor Superintendente Luisito Magnaye. Siguiendo el orden mismo del presidente Rodrigo Duterte na su palabra na Cotabato. Después, pwede mata con el un alcalde de probinsya y su mga escorts después al shootout entre el PNP. No ay asigun sila cosa pwede ase, sino el sigi con este orden. May kautusan po ang ating presidente na doon po sa pag-aalis ng mga nakalatag natin mga checkpoint. Provided ang pulis po ay hindi pinagbabawalan na mag-conduct po ng checkpoint kung meron po tayong natatanggap ng mga impormasyon. At dito po sa ating syudad, meron po tayong mga binabantayan, lalong-lalo na yung mga nanggagaling sa mga karating nating mga island provinces. Grande ayuda asigunta pwede as el mga checkpoints del PNP na syudad, siendo es el uno del mga proteksyon, tiene el syudad kontra el mga mal elementos que taprikurata ka con el syudad. Pero eli habla, el conduci sila con el mga random checkpoints in tal kaso, tiene mga intel reports o informasyon que elyaga kanila. Para po sa inyong kaalaman, meron pong kautusan ng ating presidente na pinaalis na po yung mga nakalatag natin mga checkpoints. Hindi man asigunta descansel ang minaso para na syudad de Zamboanga, pero para na internasyon, el orden del presidente. Pero preparado también asigun el PNP na mga tal emerhensya o atake de este mga mal elementos, incluido el Quitada, el mga checkpoints na Licomo, Curuan, Isanggali. Uno del mga rason tamira asigun el presidente, el mga abuso también del mga autoridad quien taase con el checkpoints. Albert Luna, Dateline Zamboanga.